ai jetun shari kaham khaklayo kaham na tongmene hane asuk sal kutuk maro mai kaisa pano video rimanya tini kaisa notification man ka angke norni bagi omongka taklai je ma pornai hini tongnai borni bagi o video ongnai hingke jung entrance rok refer lekha ma pornai hingke jung saimano tawi entrance runani nango hingke entrance bo ngi paikha result bo kokha hingke tabo ma pornani bagi notification nongkhorka hingke phadi jung dugyawai a notification naine legrana amongka chinoro kaisa notification mo Tripura University Central University Suryamoni Nagar hingke amo tini kokmani 1 tarik 7 2025 hingke o jagao admission schedule for postgraduate program mane no MA eba PG course ni bagai hingke o jagao except MBA MTech MCA MPed dokoni saja hingke borong hingke jung nungui paikha borong hingke entrance yaoino borongni admission rok ngi paikha abo jung nugui manka haitangke boroknia only je tai alka tongnai rokni bagi hini saungkangke omo taklai 2025-26 o je MA khlai tongnai borokni bagi o notification ke o jagao tamsaka lai ke borok after the declaration of result of the common university entrance test quet PG 2025 hingke o je national testing agency rok namani a jagao entrance je rui result manjak borokni bagi o notification hingke tabuk jung saimano MA pornani bagi omo runani nango o entrance kaisa runani nang hai kaise nang MA pori mannai hingke o entrance rui je mark manjak rok borok 9 tarik ni simi 30 tarik July jora 9 July to 3 July o July ni bisingo borok form fill up kaisa mark khlainai a form fill up nini bo subject no nang apply khlai ning result lo busu mark manka aborok tisaima phunuknai hingke o jagao the candidate who are successful in QUET PG 2025 must log in to Tripura University admission portal hingke 9 tarik no o portal khulukjaknai admission portal khulukjaknai hingke a jaga apply ma khlainai hingke aro nang bo subject go apply khaiba bo subject nang entrance rekha aborok nang o jaga ma phunuknai haitangka hingke o jaga tai in case any candidate want to correct any information provided by them in the registration portal hingke registration portal khaibro kuno karone nini mistake ro akoro ungkha angke abo nang rang runani sukang correction ma khlainai jangke rang ri paikha angke registration fee maro a fee ri paimani yagolo nini pul salong angke tai thikai mangla akong brok sada hingke rang rano sukang kaham ke fill up khlaidi hingke nini email ID ro nini phone number ro sanjagena aborok kaham ke nini mark ro aborok nang kaham ke nai rang rudi hingke a rang ri thangpai ke tai rang kiphilmai ne kun problem khanga rang ro kiphilmai haitangke oro one time registration fee nanai borok 200 taka angke aboke UR by OBC rok no tai 100 taka angke SC ST tai EWS omorok ni economically weaker hanai kaisa tong haitangka mo ekdom gorib saitem gorib boroni bagi hingke abo ST SC roni bagi 100 taka fee rena nangnai haitangke o candidate rok je fill up khaijak rok borok document verification bagi jar jar department no mathang jemon polsa department no kokborong department education education department no borok jefru ringo ba jefru boroni date phayo borok physical verification means nini original document matlang bainai tai nang sakbai thang mathangnai borokni time igoro time schedule khajak tong ke registration for admission bagi registration khlainai nang 9 July ni simi 30 July jora abo 1:30 PM jora najaknai changke declaration of first merit list Tripura University website merit list nongkhornai 1st August 2025 Friday 5টা PM ngorok jefro registration khaibai ke anga 30 tarik jora registration ang pore 1 tarik hongkai no norokni merit list nongkhonai hingke nang merit list bai ke nang je quit man jaga je entrance mane ar result no phunuknai hingke ar result je kwbang mane bon 1 number painai ahai ke seat rok je tongsak norokni URSC ST roke seat nongkhonai okay
First merit list nongkhornai 1 tariko hingke borokni first round of offline counseling cum payment of admission fee through online payment portal for provisional admission to various program for the candidate in the first merit list hingke first round je abong hingke admission 11 August songnai 2025 ni 11 am hingke 11 tao admission nai abo eko provisional admission hingke kuno karone tabuk to baksa 6 semester o kajak boroni result manya ko borok fail hingke jodi entrance pass hingja borang mani tong hangke kintu aborok ulo admission cancel ni thangnai hingke abo kaisa norokno declaration dok naragana norokni soisil jaro tongana jodi ang 6 semester pass hingke ani admission cancel tunoni norok kaisa semai rok tangi signature marawan haite admission nongfur abo tini provisional admission abo asuk ukuya ko haita jodi abo ni cancel ban thangeman jodi ni fail hingke haita abo first round ni abo mai 11 tariko hingke jodi first round ni kebo admission nonglia ba baksa kok borok manjagna baksa education bo manjagman bo jemu sungma jaga admission ngai haita hingke kuno karone first round no admission ngbai sugya seat khali tong hingke second eko last date of online payment hingke 11 tarik admission hingke 17 tarik jora rang nani jora hingke first semester ni baige agi to 4200 rok de tau 5000 rok dang khana saimya to norok online rang pay ma khlainai admission payment yagulo hingke a rang rok online ngai norok google pay da bai pay ma khlai ka rang khati toni bai je number ka manjaro je admission manjaro 4000 ni simi 5000 rang nangai manu aitangke abo eko last payment khlaijang 17 August hingke display second merit list jodi seat tongko ngangke boarding bai sugyang ngangke second merit list nongkhonai 21 tarik go 21 August okay taisa second round ni admission life ne aboke 28 tarik o ungfione aitangke last date of boroni fee nangke 4 September ngangke norni class 18 August ni chimi 18 August ngane September 18 August class singi tongnai ngangke seat khali tongke second rok taisa boarding fane borok class odek modek choli jago borok second round no boarding ni class ma khlainai haita borok asuk selagula je second round no boarding manai rok borok kisa class ro maya phana ngi man problem kari ola hai thing thane haita ke bekan tongke olote borok phainai third round rokhon phaiman haita second round puya third round rokhon phaiman haita ke o jaga non quit candidate and international candidate separate portal will be notified later on ke je entrance year ni bagi bor ni bagi tai alkaro subject tongkhang gangke ba seat khali tongkhang ke abor ni bagi olol taisa notification ro jaga hane o jaga saka hetangke public awareness ni bagi bor ni koro email id ro sel lo khulu heta akoro o jaga saga tong okay candidate are advised to read the Tripura University admission prospectus and visit the admission portal of the Tripura regularly aro habi nai tong ni borni prospectus ro nai dia kok sawai inga chungaro ko intake capacity busuk amrok nai man kangke criteria bahai ke borok ni eligibility engrok hai tanga B.Ed dok tong M.Com ro inga chung kok borok nai gena kok borok kai busuk seat tong ke ko Bengali pre kok borok inge Bengali ngangke 99 seat kok borong ke only 60 plus 6 EWS ni bagi 6 ta khati jak tong inge total 66 ta kok borong ni seat tong UR 30 ta ST 19 SC 10 ke SC rong ni seat to punglak haitang ke boro SC ro khorja khorni tong khabi tong mi mano haitang ke jengabo olo merit list kok phur nogan SC ro to tong ke OBC ni bagi kaisa ke EWS ni bagi 6 ta ke o SC ro seat fill up rok ni aka abor ni mo kaisa niyom tong 2-3 bar notice ro ke candidate kering angke aro ST ro kana hawi mana ab hai jaro kaisa lama tong haita ke SC ro to candidate tong la haila tong haita ke kok borong ni bang ke pass APR in final examination 2025 BA honors pass dai PG diploma khaijaro eba pass jaro eba tabu APR ni tong ko eba tabu paisu ya ko borobo apply khlaiman dai BA honors ganang thun pass course thun tai PG diploma kok borok tong khangke kok borok MA ni bagi eligible hone o jaga saja ka haitan ke jung to tai sukha sana thanglia angge amon je taklai MA porne ni tongai ro bagi notification norok ni notification nongkhorka abo norok nong ni dolong share khlai ditan bakse saimiang ni tongai mano
ano kobangma student rok sahor jak sar kisa phai ge angge sadi ni ge noro yang tin nai na sidi ani bo jora rok asu khapia jora rok asu kri noro no khorto sahonai hingke oro norni 9 tarik simi tini 1 tarik hingke tei 8 din tongkho norok apply khlai hingke phat apply khailai tang gange je apply khaine bon sukang nai number soman ngai tong ge nang apply sukang khayong gange nini bumung sukang phainai hingkabo norok mutunari haja je sukang apply khaine bini no bumung sukang nai jemon bo 50 manka bo 50 manka hingke khorcha ta tola tongmai hingke je apply khlainai sukang bo sukang no nongkhornai haite ke number cholai rok kobang borongni tongmai man gabono phat apply khailai di 9 tarik no apply khailai di gangke tini bage asu nong situn norok no jotono hor kaham tong